Диңгездә әле дә боз кисәкләре yüzеп йөри. Май айы үтеп бара. 41 ел гомумән салкын булыр диләр. Куркыныч ел дип сөйләшәләр, зыклар. Йылан йылы димме шунда? Жыланнар монда. Алар арасында акыллылар көп. Наполеон да сугышны йылан йылында башлаган икән. Безнең дә сугышка кирүебез барды. Корыкма, без сугыштан ерак торачакбыз. Мондагы дошманнар сугыштан да коркынычрак. Сугыш башланган ите калса, бу зыкларны турыдан-туры утсыгына озатачаклар икән. Әллә мин әйтәм, баржыга да шуның өчен тиедләр микән? Әйтәбез, бу дошманнар теге дошманнарга караганда да коркынычрак ди. Совет властына учлалар, шундук каршы якка качып чыгачаклар, әрәм тамаклар. Күрәле көр, баржыга ут капты. Кара ничек йөгерсәләр, тараканнар. Кешеләр бит алар, кешеләр. Халык дошманнары алар. Күрәле көр. Кара ничек сикерсәләр, кайнар табазан, бозлы суга. Кансызлык бу! Мехрибансызлык! Тектор сәләгәй. Күрәсе килмәсә пилоткаңа көзеңә басып кей. Күрә торып, үзебез кебек кешеләрне үзебез. Нишләп үзебез кебек булсын? Халык дошманнары алар, Троцкий калдыклары. Нишләп үзебез булыйк? Несчастный случай. Пожар. Несчастный случай. Аңладыңмы? Сәләгәй. Несчастный случай, понятно? Так точно! Поняли? Так точно! Разойдись! Батты баржы! Бітті! Ялқында сөнді. Кішілер бит алар! Халык дошманнары алар. Каралы сен хаман шул халык дошманнары кызганып торасың, а? Yok, ben халык düşmanları kızganmayım. Алар арасында мені. Танауыңда кипмей тұрып, нешек келе білектің сен мұнда ешке, а? Алар арасында. Халык дошманнары, поп молла молайлары. Міне, кімдер алар арасында? Мә, тұт. Тұт! Әш! Ой. Алар arasında benim yaktaş bir abisi var idi. Qaysı yaqtansın sen? Başkiriydi. Bişmülekten. Sana gitsen, benim yaktaşlarda, yüzlögenlerinde, zibip bulamakka eylenirsin. Yaktaş imiş. Men ol kontralarını bir tuğanım bolsa da. Urakat! Barışmasa bu şakka, şatır jeyip gel. Bigam! Tavaş komandir. Командирimiz қойды. Сержант Белявский штабтан. Лейтенант, сержант. Баржы қойды. Қозғалды ма? Қозғалды. Көзден де жоғалды енді, лейтенант. Тегі ол боксер ұтлары ма? Боксеріні қылар. Баржысы көрінмей. Аны көрір үшін, лейтенант, водолаз бұлырға керек. Водолаз. Әлі? Несчастный случай. Пожар. Боже, онда бір язушы бұрға тиешеді. Болса болғандыр енді. Бірсі да Пушкинда Толстойда түгілдер. Қозаннан ол, татар язушысы. Аны пересудқа шақырып документ келді. Қозаннан?
Борчылма, лейтенант. Борчылма. Бір жайын хайласын табарсың. Әйтик, при попытке как бегістову. Біріншісі де, соңғысы да болмас. Жаль. Очень жаль. Тоқта, лейтенант. Әлі сен сол халық дұшмандарын қызғанасың, ма? Yok. Халық дұшмандарын қызғанмын. Минутларını қызғанам. Біраз ғана ашыға түшкен болса. Қызғанасың сен аларына, лейтенант. Қызғанасың. Өзіңді бір недабеті малайыдыр әлі. Молчать! Мен мұнда военный училище бітіріп келдім. Сен беңа бұғазыңа кейірме, лейтенант? Яқаңдағы елдазың шалу сияңыңа қадалмасан. Біләбіз, кімдеріні харби училищеға алғанларын. Біләсің келсе мен өзім, бывший следователь. Следователь? Сіз? Менің қолдан сеннен да тігілайреклер езірлеп өтті. Аминаларны, мұна бұлай, понятно? Не үшін конвой? Вақытлыша, лейтенант, вақытлыша ғына. Әлі мен сенің командирің болашақмын, лейтенант. Дослужусь. Мен коммунист қына түгіл, мен большевик. Көрсетем әлі мен аларға. Партиядан қолының нәрсе екені. Көрсетем әлі мен аларға. За превышение служебный полномочияның нешік болғанлығын. Онда, елордан екі кіші көтеріліп келі. Шар! Конвой солдатлары түгіл ме? Конвой солдатлары бөксеріні қарсы алырға кетті. Қойсаңыз баранда! Елордан екі қауымына! Олып келіңіз, тез болыңыз! Бегом! Яқташ, менің яқташ. Заключенный 3841. Каримов Ватих Валиевич, СССР Yazıcılar Союзы ағзасы шағыр. При попытке к бегству ясарға керек, лейтенант. При попытке к бегству. Atmağız бұл керек мені! Кет, лейтенант, кет! Өлім баржасынан біргіна зекніңді құтылырға, біргісінің да исан қалырға қақы yok. Бұл Николастай бойырақ, аңлайсың ма? Николастай бойырақ. Нәтіші, ол менің яқташ, беш бұлатты! Шашырат! Нешлесің, ерткіш! Аны Құдай өзі сақлады! Брашсың! Мені! Власка жазан! Власка жазан! Жаққысты ватадан! Урахат! Урахат! Мен мұнда Құдай! Мен Құдай! Яқшы шақта бер, винтовканы. Қазір өзің при попытке к бегству ясың меніңнен. Кетір винтовканы. Үш адам артқа, сержант Усманов. Үш адам артқа, ешітесің ме? Нәрсе? Мен сені өзім при попытке к бегству етем. Арестовать! Арестовать! Алетеуха! Ұтылдым, яқташ! Заключенный Каримов, сізні
пересудқа шақырып документ келді. Переследствие һәм пересуд. Главный прокуратурада документлар лагерь начальнигында сакланады. Атларға халіңіз бар ма? Атлармын. Анда, яр бойында тағын бір кіші қалды. Ердем етегіз аңа. Солдат, қарағыз, ердем етегіз. Есть! С Богом, Каримов. Сізге қабат мұндайланып қайтырға язмасын. С Богом. Атлағыз. Leyle, bir grek motor buldu iyimi. Ey adı. Min en iyimli güneş akırıp geleyim hele. Eniyim. Biz şırşını bize bitirdik. Şıgali. Koyali. Motor gali. Motor mu eniyim? Şınlap da. İskitmiş motor bulgan kızlarım. Buldurgansız. Eniyim. Leylem benim. Adı çıkam. Buldurgansız. Eniyim. Uramga şanaşıvarga çıksak yarıy mı? Yarıy? Üstügizge жылы kiyinip çıgız. Yarıy eniyim. Barığız. Opa mende koruyayım indi. Şonanı men özüm alıp çıgam. Yeme. Yok özüm. Özüm alıp çıgayım indi opa. Yara. Eyle. Gönülge yarayım mı? Kadriye dostum. Bakın Nuruşka. Yanma yıl bile. Bakın Nuruşka. Kapı yaparsın. Hoş. Büyükle hoş. Hem bu usta tügün. Rahmet. Bana alıp kıyındı. Kızlar oynasın. Etileri bilen çıkıp gittiler meller. Yok, özleri güne. Şona şu orga deyip. Fatih koydasın. Fatih? Ol 30 dekabrda öküttü bitindi. Яңа yılını da birge qorşulap bulmadı. Tuğan kını turunda ikken de yok indi. Koyşan idel onun tuğan kını. 9 январда. Hey yaşım. Hemiz dağı sizge kumaş olamazqa deyip düzüp kırmışa yergen buladın. Медовый месяцларын bozmayıp deyip. Nindi медовый месяц? Onu bit sud залынан оқ. Военкоматқа шақырып, повестка тұттырып жібергенler. Бүгін 3 январ. Ол енді Москвадаdır. Бірер окопта оқ болмаса. Yarar indi Kadriye. Özüne kul itme indi. Ya batıp ülerimiz. 4-5 gündegine okopqa barıp kirmeyeli ol. Suslan girdadır ol. Olarını evvel kural tutarga үйreterler. Duygançı kadirlep de ölgür olmadım Fatih'imle. Kızlar iyileşip güne jitkenler idi etilerini. Eydegiz, şey içip alayım hele. Hazır, koynarlatıp kırdine. Hazır. Yılavdan ne fayda? Onысы şulay. Kızganış bit, Kofiye kızganış. Türmeden kutularga ülgürmedi. Basın soğuşka tıktılar. Yazışı bit o. Buraya olmayı deme. Hey yok, birmiler. Yazışılarga da, kompozitorlarga da. Bizden tiyatrdan da 50 artist gitti bit. Boşka tiyatrdan da. Kızlar, eydegiz. Kayali.
Qarali, Qadriya, Fatihqa bron olib bo'lmaydimisiz? Bron. Kişengi xalq düşmanına. Bugün indi bron bulsun Kafi apa. Kim birsin? Немедленно frontqa deganlar. Elde yoray. İş otuna ide o'tiraldi bag'rikayim. 4 yılga iş otuna. Onsuna da bik rahmat. Rahmat deganlar. Maxi Nurushka. Kafi apa. Sizga de bik zo'r rahmat. Onisi, narsa ishing endi tag'in? Bugün 3-chi gün var. Bu benim için en ağır, en hayırsız gün. Naq mana 4 yıl elek, naq mana 3-chi gün var günü. Fatiha'mni qo'lga oldilar. Bugün de o yanımda tug'ir. Yarı siz kirdingiz. Yoksa bek ağır bulur idi. Biz de jengil aytmadik shekilli munda. Yo'q, Allah öyle ko'rmagiz zinhar. Biz bitmine Fatih turunda söyleşemiz. Onun turunda söyleşu de benim için zor quvanish o. Neçe yıl bil. İsminde tünlögüne kışkırıp aytaydım. Gündüz iste, tünlö düşte. Jırdagışa. Kızlar, jır. Көңіл не yuata? Әлі бір жырлап алабыз мыса? Келишмемісің? Келишмесе? Келиштіреміз оны? Шулай мı Kadriye? Şulay. Жиделі лампаға бишлеп, оғып-оғып да жиделі. Жиделі лампаға бишлеп, оғып-оғып да жиделі. Бәйін су керегі сиркен езімді. Әйде boşqasın. Boşqası bulğaş, boşqası. Soğuş, kahır soğukan soğuş. Jırlarının da mevnesini özgertip bitirdi indi. Özgertti şu. Özgertti. Көңілі жырда. Жанны әрнеді. Fatih үйде шақта бірер оңышлырақ шығыр язса гіл бір жырны жырлайды. İçinde de gül şunu jırlıyken. Nindine? Al kadim tuşlarını. Al kadim tuşlarını. Gel kadim tuşlarını. Bala bala kula bala. Gel kadim tuşlarını. Bala bala kula bala. Rahmet kızlar. Elinde biraz yazalgan mı? Yazgan. Yazgan. Ol bir taş yolda da yazarlar. Olup koytalgan mısın? Olup koytkan. Bir kuyun defterin. Lekin onsu da tuzlu suda şılanıp elden işle bitken. Harflerin tanı bir kıyın. Ol. Tuzlu suğa neçe dilekkensin ol defter? Şulay. Aq dengizni parom bilen kişkende bajar çıgar. Yüzlögen kişi halak bula. Fatih. Fatih'im. Şundan. Artığın tüpşünmegiz kızlar. Bir söylermin öyle. Vakti jitkeş. Yaray. Hazır. Yaray. Mene on defter kızlar. Qarağız hele. Qarağız hele.
Karandаш bilen yazganların toңырлык әле. Kim bulur ekan bu? Kim var anda? Sin spor, alda güreş zor. Sin atla aşığı, ilk adım şayka başında. Kızlar, Fatih kayıttı. İsen misiniz kızlar? Yana 1942 yıl bilen özünüzne. İstenme Fatih ağabey. Gitmegen. Yok. Gitgen şartlı. Fatih, işi buldu sana bu eş. Babam. Fatih, korkamadım gelsin. Kızlarım bile rahatlanıp toğda şov oynadı. Olar şunday şoyanlar, şunday jitizler, şunday temliler. Ne? En ileri kırık. Fatih sen nerse indi. Kışı yanında 50 nerseler silemesin. Niye kızlardan alıp kırmadın? Olar bizni uğramda kütüp kaldılar. Min bit Kadriye, 15-20 minut kaldı. Tizden ışılın kuzgalaşak. 15 minutqa. Sana kalsan, ne bulasın bilesin mi? Yama yıllarla nişe karşıladınız. Biz indi balalar bilen şık giresinde. Emin, gadetteki şey tiyatroda indi. Ha bu yıl ölen işi girer buldu. Yigitler soğuşka gitip bitti. Emin, gadetteki şey özüm güle iyi. Bir sizge de kirip çıkmakçı bulgan edim de. Şükürleşsinler elimeyten, kımaşalap yürmedim. Kiresigiz kalgan kızlar. Birge köngülürek bolgan bulur idi. Eyde güzel birge oturup şey işi gel, eyde güzel. Yok. Fatih abi biz gittik indi. Biz de işlerde koranı. Fatih abi, Kadriye'ni hotlar küttürüp gazaplısı bulma. Ul bulayda. Vəğdə kızlar, vəğdə. Bu yıl bit hatlar kiletirgan taraflarına gide. Koranı frontuma barıp tukmak koyturduz Ali özünle. Armiya aldım ben. Sileştik bitinde kızlar, sileştik. Oğlum vadeyme düşlerine. Gülüp odayım düşlerine. Bal bular gülge konup giresin düşlerime. Fatih, şimdi kilişe özüne. Şınlap mı Kadriye? Kim? Bu bilmem. Minde motorluk kına küre bile turgan. Tılsımlı gözlerinde. Kilişte de salın dışında elinde Fatih. Çişin. Sağ. Kadriyem mine. Salkın türmeler, kırgıy tayga, utlu barca tuzlu dingiz de mini sinden ayıra almadı. Alar mini sındıra da, ütüre de almadılar. Sena kaytarıp verirge mecbur buldular. Min tüzeşek mi? Mine görürsün. Min eli soğuştan da ilenip koytaşapma. Men korkan Fatih. Neden korkasın Kadriye? Bilmeyim.
Нәрседен қорыққанымы да білмейші. Соғыш бейт. Соғыш биту барыбызға да бірдей келген әфәт. Әр кішіге де. Қорықма. Мен қойташақмын хиш шексіз. Жеңеп қойташақмын Қадырия. Әлбетте. Әлбетте, Фатиха. Әлбетте. Келелі. Келелі. Отыр әлі. Отыр. Фатих, білесің мен нәрседен қорқам. Сенің нешік деп айтайым енді? Елге нәфретің бар кебек. Орсыған үйрек. Әлі қоян көрініп тұра. Пуленің құлағы ұшлы, Фатих. Қадырия, мен битінде анымыны ойламыша эпиграммалар yazған Фатих Кәрим түгіл. Сақланғанны сақлармын деген. Сақланырмын, Қадырия. Нәрсе оланда? Бұл сенің дәфтәрің, Фатих. Деңгізде су құйынғаны. Қара енді. Шоқ танып бұла. Қаралы Қадырия. Сен аларны лупа аша болса да қарап, яқшырақ дәфтерге көшіріп yazayım. Ярай. Мен қойтмайша, бір кімге де көрсетме. Балақайларым, келіңіз әлі. Битлеріңіз үші біткен битін неге кірмейше ересіз, Үсігіз шатлық йылдызлары. Нұр себегіз сіз бұл жерге. Тамшы яшығыз үшін әзірмен. Ғұмырымны қат берерге. Фатих абай. Нәрсе Фазылжан? Йозасың. Сөзін қойын тобасың. Мен хат yazғанда сөз табал мен тегейдім. Bir хат yazғаншы, bir тонны көмір шабы жеңіліректір. Хат yazғанда мен өзімде шылай, Фазылжан. Bir сөз артық салқын, 2 сөз артық жылы, 3 сөз артық жеңіл, 4 сөз артық ауыр болып tuyulады. Фронт хатларын үйдегілер бек сізгер оқылар. Көп ауырлығын алар жилкесіне саласы келмей. Аларғанда бұлай да... Мен овай деп тұрмас едім әлі. Йозар едім. Әнеге?
Yazar kişin yok mu ne? Olmadı Fatih abi. Dürüstürege bilmeyim. Etiyen ilerden basta kaldı. Onda uzun bilesin. Elige hot var mı? Tizden özümüz var biz teşekkür senin dambasına. Danbaz zoru. Onda totarlar ku. Minikler de şunda Germaniyaga kub alıp gitmegen bulsalar. Kumağanlardır. Bizning şaxtlarnalar özümüzün kullar bilen işleteler. Özümüzge karşı. Dambaska desinin de. Dambaska. Barıp jite bulur mu iken? Frisning şiginesi kilmi bi. Ana, her bir ur işin tişinir jaytıp taşlana. Ey Fazılcan. Taş kumurge, metalga, neftke boy жерlerini kimirirge tırışa. Artık kimir almaz. Biz de şiginmiyiz büyük, jigitler. Bir adımda. Şiginmiyimiz. Fatih abi, işittin mi? Bizning ortada tigi nişakun azatlar tura. İşittiniz mi yigitler? İyi. Bilen. Şora olmuş eşiğine başlasak. Bizge de otururlar mı iken? Bunlar tartışmaz mı iken? Командир, неужели будут стрелять, а? Yok yigitler. Varmazlar. Командир! Anlaştılar. Çoğlamağız. Alarda bir prikaz ötüle. 227. prikaz. Stalin'den maksus prikaz. Anlattılar mı? Anlattılar. Biz iki ölüm arasındayken. Olda da ölüm, Ortada da ölüm. Ölüm turunda uylama. İlin turunda uyla. İlin turunda uylasa, ömrün uzun bular. Fatih abi. Ele jigab jiberim ben. Garbın gadi. Ha? Hadi. Koy ele. Hop. Haydi. Mine şulay, garmunda oynap, akoptan kutarırsam, oturlar mı iken garmunga? Garmonun atmaslar. Sana hiç şiksiz. Faşist bilen ona şoyar amı. Garmonun da köp ne көргенге şoy. Hey, onun kurgan hallerin sina silik isem, senin de yazırga sözün kalmaz Fatih abi. Fatih abi, koralı. Yozalı mine şu garmun turunda bir şiir ha. Men söyleyeyim, sen yaz. Hazırlık ne? Hazır Fatih abi. Son bulup kuyu var bir. Alay deme Fazılcan. Bizning eng evvel bu garmon bilen Dambaska. Anları
Берлинге жырлап кіресіміз ба? Берлинге ерағалі Фатих абай. Yoz indi. Türlü haller buluğu var. Ya üzüm bilen, ya garmunun bilen. Buraya senin vızvatқа келіп білеккенші. Buz osuna şöp bittik, iki ulaşıp. Kotu bile yazdım, no garmununu kuldan şıkındırmadım. Dileylemey başlagan edindi. Meni tortup çıkarganda. Ey, yana tanışandı xat. Ayaklar taşqa ne? Әлі батып қарғаның бар ма? Buldu. Battın. Yılgadağına түгел. Dingizde. Ak dingizde. Buzga yapışıp çıktım yarga. Ақ деңізде. Товарищ младший лейтенант, а как вы там оказались? Баржыға түйеліп. Баржыға ұтқапты да. Баттық. Фатих абай, көрші спичестеде шундай біреу бар. Ол да 41-ші жылны суғыш башланған жоқ, йонған баржыдан суға секірген. Ол да Ақ деңізде. Кетелі. Дұрыс мы бұл? Дұрыс. Кім екен ол, ә? Исімін білмейм. Яшы сенің шамасыды. Біз ол баржыдан екі күні кішісем қалған едік. Mine bu bexir. Şevkişay! Sen de Barano! Biz komandı не стрелять! Hallerin işek, Fatih abay. Düzüşlü Fazılcan. Gospitelge kadar gene düzermez. Üzünlekin işik. Şey Fatih abay, şey. İşiginde olabay. Şulay, sabunga ekonom bulaşak hazır. Şimdi sabunga tağın. Kırra тұрған sabunga indi. Екнің мүлі бұяғын, тересі иті білен бірге қырып алған. Фашист яршығы. Allah ike. Қыздар да яратмасы енді қазір үзімді. Nikolay deseng. Сақау ұсына кәжді. Yaratırlar. Işık kınali yaratırlar. İrinlerimni şenşimi deyip, bitinin nek mına şul jiringine ubi betaralı sügenin. Kabırgaların ışık. Yarısı Fatih abay. Үзлері сынғанlar, дұшманны ішке өткермегенler. Гармонға рахмат енді, гармонға. Иолдан оңа тиген. Garmının әрем bulgan iken. Toğuşum atır idi. Тізелірлігі Фатих абай. Иске күн етіп тапсам, менің аяңадан жанырым. Біздің бітәлі жырлап, Берлинға кіресіміз бар. Dürüst eytesin Fazılcan. Dik mine tizirek oyak kağına basana kirek. Медсестра! Sövküdüp de olmaya. Sizдің қаллар бешек, ипташ кіші лейтенант. Tüzüşlü. Mine, üç yasıya gügüne bir tuktosuz yanıp dıra. Егізәлі қорик. Әліге барда тәртіпті. Сіздің үш осы егізге міне шының қадар темір йоншығы қодалған болған бейді. Онлары қазір еншілген ұрығызда сүйек қипышығы қодалып қалған. Онсын госпиталда олашақлар. Ана алғашта бiyerlik bulam indi. Бұла енді ипташ Кәримов, бұла. Kaçam sizin bilen bir
Vals eylenirbiz indi. Kaşanma. Birliğine жеткеш иптеш кіші лейтенант. Қалайса көп қалмаған екен. Шулай ғана бола көрсін енді. Шулай ғана бола көрсін енді. Сіздің ұрығыз қайда, солдат? Әне тігінде, иді. Барығыз, отырып бұса да тұрығыз, байын қараш келе барығыз, барығыз. Мен юрий алам, взвод командирі юрий алмай. Шушы тирек-әрек қолы болмас мы? Ой, жаным, барығыз енді, барығыз енді. Ой, қыз қара бәлі кетер. Сіз енді, солдат. Сестра! Сестра! Қоялы барасыз мені. Тыныштаныңыз. Қоялы барасыз. Мені мындай атарға тіләгім жоқ. Ұзатыңыз мені госпитальге ұзатыңыз. Госпитальге. Госпитальға ерақ бейт. Ашықмағыз. Әйші ярағы жетті бейт. Тыныштаныңыз. Түзем мен, түзем, сестра. Байым врачы шақырыңыз. Байын врач. Ұзатыңыз мені госпитальге. Артос стрепті бір қайда барып болмай. Аллағы сержант. Мында лежакта шорт таяқ. Қазір табамыз. Яралылар көп жол. Аяғына. Ана, оңа тапқансыз еш. Оның ярасы шындай. Мені кезен жетті. Мына мұнда жүрек жанында. Егіз қораймен тұқтар. Анда түгел, қолақ сияқ үстінде дейділер. Ақыран ауырттырасың саяр. Тыныштанығыз. Айда. Тоқтаңыз. Әйе, қошан бұлдысың, иптеш сержант. Қашан болсаң бүгін. Көптен түгілгені, яндағыла екі стары шарттады. Тозан, мақшар, түтін, бүтін отрядны қаплады. Шонда қая болсаң. Тоқтағыз әлі. Ярағыз бейт, пулевой. Нәрсәсіз фрисқа арқа қойып басқан едіңіз мәлі. На. Сестра, анатылма. Мен өзім андиларыны не шагу назад. Аңладың ма? Аңлашыл дейді сержант. Аңлашылса бар. Байым врачы шақыр. Байым врач өзімінде келе, тыныштаныңыз. Спецподразделение деген. Командир деген. Солдатларыңызға приказ бересіз. Бірдәмин командир, сержант Усманов. Ақыры. Ақыры саяр. Фатих абай, bu биттегі кіші баржыда боттым деп сөйлеген. Сол өзі. Қазір. Товарищ младший лейтенант, вам нельзя вставать. Солны, Фатих абай, солны. Біз ол кіші біләй. Икеміз бұзғая бұршып, yorға қатты шықтық. Ол кіші мені өлімнен алып қалды. Әмин ана, рахмет дейтірге үлгірмедім. Солны, солны. Yok. Lakin şu Нешегінде олалар? Сержант, өлімнен керегінен артық қорқасыз екен, а? Артық ма түгіл маңсын кім біле? Бір өліп қараған кіші біле о. Өліп қарадың бәлі? Әйе, 2 мәртебе қатты. İkisi de sen ağabeyli. Serjant Usmanov. Akdengiz boyun hatırlısın mı? Otlu barjıdan isen kalgaç pripapıtkı bekstu deyip şok atıp bitirmedin. Konvoyir Usmanov. Birincisi Kazan'da antisovetski şiirlerini kostıramalı mensinin deyip otlu şarpını yüzüme ırgıta izerge tırıştı. Следователь Усманов. Karimov. Sestra! Sestra ben! Korkma. Ötken işke salavat. Sana üşüm de yok. Aşığım da köpten basıldı. Tek sana bir güne sıra biresim kele. Aytıp kara sırağını. Lakin cevap vakti etmeyeyim. Tege vakıtta menden sırav alganda gayibim yoklığın bileydin mi? Bileydim. Nerse? Bilmem degen cevap küttün belli. Alaysa ne gerek oldu he?
не керек болды менен халық дұшманы яса? Ансы азарт. Каримов. Азарт. Құрбаныңның рухын сындырғанда сен өзіңне полководец етіп, Петр Первый Кутузов етіп хис етесің. Сен ол шағында большевик ме, меньшевик ме один шорт кісінің халыққа солай түзілген. Әйе, құрбаныңны өзіне өзін бәле яптыру ләззәтлі азарт ол, Каримов. Әйе, арттырып жіберулер болғандар. Бұлары да комбайр етіп жіберділер. Олата. Мен арттырып жіберулер үшін сенен уақыт ғафу да өтінелем, Каримов. Ләкин өтінмейм, Каримов. Шәнкі сен шоша, іштейініп сұрауыңла мені салып таптамақша, масқал етмәкші боласың. Yok. Мен сені ғафу еттім енді. Мен сенен кібіклер білән бір лазаретта ятарға да қәрленем. Ансы неге тағын? Біздің мұнда барыбызның да осколочные ранения. Снаряд қипылшығынна. Әсінде пулевое, немец атакысы болмады. Қызғаныш. Каримов. Көрәсіз мұнда шекеркен, havası da чисто саф, барсына да урак жетерлік. Позовите раненых. Хорошо. Надя, Наденька, позовите сюда всех. Товарищи бойцы, пройдемте со мной, берем с собой стулья. Товарищи бойцы, проходите, пожалуйста. Проходите сюда, пожалуйста, товарищи бойцы, проходим. Tezrak, suğuş kırındağı kibek. Проходите, пожалуйста. Yılışa bittiniz mi? İnsan mısınız? Kadirli Kızıl Armiyaslar. Здравия! Правильно, отырысыңыз. Siz davalangan 15-20 gün içinde bizden askerler sizden hospitalden Günbatış'a taba 50-60 kilometrega yıragaydılar. Şulay edip biz jingüge tağın 50-60 kilometrega yakınaydık. Düşmanla şigindirgende siz kanınızı da kızganmadınız. Rahmet sizge. Tolda eti enilerimiz, apa singillerimizden alıp, pionerlarga hatta, akkabretlarga hatlı bizge yerden iteler, ipteşler. Mene şu günlerdegine bizden diviziyaga dik motor bulak geldi. Anı Tataristan'dan Gülşeşek isimli pioner kişi bergen. Hem ol üzerinin bulagın yaralangan, en aldınga frontavikka topşırığını ötüngen. Mene biz komandovani bilen mandayı kararga keldik. Düşman bilen her berilişten üzerinin vızbadın en az yugaltılar bilen alıp çıkabilgen kıyıv komander, usta sapör hem razvedçik Kişi Leytenant Karimov Fatih Valiyevich'e tapşırığa buldu. Karimov, siz benim yanıma gele alasınız mı? Есть, İptaş Podpolkovnik.
Aha, bulay bulgaç kulga avtomat alırga da köp kalmagan. Так точно. İptaşlar, Kişi Leytenant Karimov өзінің соңғы суғышында büyük mühim büyüklükten faşistlerini kuvup düşürdü. Hem alarının iş kontratakısın kiri kakıp düşmanga birmedi. Şunun için biz alga kite aldık. Kişi Leytenant Karimov'a hem anın vзводына суғышшан rahmet. Bu kağıt, İptaş Karimov. Хат бит татар тілінде yazılған, иптеш подполковник. Bu kağıt, az mıyımında Tatarlar, Başkırtlar, Kazaklar, Kırgızlar. Men özüm de Tatarşa bilen. Men Şuvaşi'nin Batır rayonundan Porfiriy Semyonovich Vorobyov bulam. Hürmetli Kızıl Armiya sabay. Bu yolukna men sizge şatlık getirsin dep şektim. Yaralarınız tez düzelsin. Kugerşin resiminde, şeşek resiminde özüm yasadım. Pionerka Gül Şeşek. Bu rayonundan. Emine oğlunun ismini yazarga unutkan Pionerka Gül Şeşek. Haklıyız sizne, İptaş Kişi Leytenant. Служу Советскому Союзу, иптеш подполковник. Nazayız. Papaladım. Eптеш patladım. Bizni şimdi şapalatıda güteler, o şığırga gerek. Hazır barabız. Таш подполковник, біздің взвод командирі, көрінлеклі татар шағиры, Фатих Каримов, ол менің боевой гармон турында шиғыр yazdı. Asılca, busu gerek түгел. Kirek İptaş Karimov. Kirek. Sizden şair bulduğunuzda bizge bilgili. Men özüm anın bir neçe şiirin Vatan için gazetesinde okudum. Мен сол шиғырны ятарға да үлгірдім енді. Ne üçün? Жинап, шундай жайла шуны силеп көрсетесің келер, рұқсат мı? Eптеш İslamov, bizim vakıttığız. Ладно, пусть расскажет. Hop, ayda. Рахмет дегіз, бәләкеге. Садитесь. Nerede şırlap da bilesin? Бұл шиғырны гармонсыз һәм жырсыз сөйлеп болмай, иптеш подполковник. Hop. Fatih, Karim, Қыңғыраулы, яшіл, гармон. Бақша ішінде госпиталь. Fatih abay, üzerine söylele. Asılca. Kıngıralı, yeşil garmon. Bakşa içinde госпиталь. İşikleri yazılı. Госпитальde kimlergine bilmeyken fazıllı. Soğuşqa kadar işlegen Donbass şahtlarında, işlegen isime düşmegen maqtav taqtalarında. Yigitning de yigiti ol soğuşta soğuşkan. Şulay bir şaq 3 tanıqqa tüyelip kelgen düşman. Granatalar tutkan fazıl, şaq qattırgan xalqni. Şülmek gibi şel beremek yitirgen 3 tanık. Iптеш подполковник, мұнда Фатих абай біразын арттырған енді. Танықтар түгіл идалар, мотоциклдағылар. Гранаты білен де түгіл, автомат білен миналарыны. Менің yanımda Тұрсынбай да бар еді. Шылай бет Тұрсынбай, шылай бет. Bakşa içinde госпиталь. Karnizleri şilterdi. Fazıl bir kızga xat yasa. Xatı barıp işiter mi? Masında өзім үлеп шығарған. Adının soңғы yılların jarlar bilen tutura. Bizde bilsin yazı büti. Jarları la ni tura. Qadim düşlərine, gül qadim düşlərine, qadan olan bir yalanır, gülməsin gül.
başın koluna salıp, yazgan jırların okuy da beyik giren sulu şalıp, İptaşlar, birigiz. Ana şul garmona zinhar getirip birigiz. Değil. Hava kılına garmonun aşağı dereselerini, şilpip şiberek işkişi al şilter perdelerini. Karı fazıl zenger kukke, kukte altın yıldızlar. Bakşada şeşek tutup yol iti biri kızlar. Vak atlap gile birisi şehir kızıdır özü. Şirimşen boyunda usken şumurtlar kibik kuzi. Bakşa işinden kile o büdüre şeşlerin taraf. Uze oynay, uze şarılay, fazıl bu kızga para. Ul mu, tügül mü? Tek kız karı eğlenip, bu şiber kızının kolunda. Yazgı şeşek beylemi. Şayarıp güle yigitler, şul uziye. Zenger kirip dişin külmegin, nişik girişletikken. Büdüre şeşin artka sirpip, kız da kuanıp güle. Kölüp güne kolsa bir hal, vurulup yakın kile. Tekelip karı Fazıl'a. Kuzleri de kuzleri. Unutmaz Fazıl bu kızın. Nazlap eytken sözleri. Yeşil garmunun üstüne sandugaçlar kunsun dey. Batır yigitke ışıysın, minnen bülek bulsun dey. Yılmayıp suza Fazıl'a, yazgı şeşek beylemin. Gide biraz bargaç, tağın karı eğlenip. Perdelerini jilpi, terezeden jildere. Kuz tıkap gitken şul kızığa, Fazıl sızıp jibere. Saraski yeşil garmon, kümüş kıngıravları. Şul kümüş kıngıravlarının kişki yangıravları. Eller işlete küngülünü, uksip yılıysı kile. Yılav yigit ışımını, bir jırlıysı kile. Odadım yeşil vagonda, halim terezesine. Vatanım işi. Vatanım işi. Ömürüm, kışım, düzeldi yaram. Danlı soğuşka yanadan bara. Ağır bulsa da itemin yakın itkenge küre. Min ölsem, başka birevni mena tin itip yaratıp salırsın yüreğine. Saylağanın minim kibek, irkeli, siye bilsin. Girek şakta vatan için ayamışa yaşlık kışın. Kreşe, üle bilsin. Batırını ölüm olmadı. Bir kuruşur bizeli. Kugerşin gibi gürleşip, kuzlerini kuzge tübeşip, bir ubişir bizeli. Rahmet. İptaş Karimov. Rahmet. Көңіл шыннан да әллән ішлеп кетті. Бигерәк тә мен үлсәм, башка берәүне ярат дигән сүзләр әллән ишләде. Хатыннарыбызга, сөйгәннәребезгә андый мәшәкать тудырмас өчен безгә үлмәскә кирәк. Шулай бит, Кызыл Армия сиптәшләр. İptaş Karimov, siz avtomat bilen de, tırış kalem bilen de şep suluşasız. Uğuşlar sizge. Uğuşlar. Malatsı yigitler. Barıgızga da stroyga basarga yazsın.
Берлинде ұшырасқанға қадар. Фатиха, менің көз нұрым. Сенің адресің өзгермей тұруына исің кетібірек тұра. Сіз хаман запытқа кіре тұрсағыз да, адресіға шул келіш тұрамы? Яки сен қозғалмайсыңмы? Нешіктір бик қызық, білесі келе. Сеңа нешікті қоты көңілі болып, өзіңні қолда тұтарға керек. Кешегін әбет, ненде зор шатлықлы хәбәр болды. Харьков біздікі. Ненде елғалар, онда төгілген қонларны юар инде. Нешік кіне болса да, бұл вәқші немецларны жері бізден әршесі еді. Балалар сені бик соғыналар. Адычка ете. Әтейім бик ұзақ фронтта үйрейінді. Міне бұл урамда үйрген дядилар барсыннар да, фашистларны қуарға бұлышсыннар дей. Хотым тәмам. Күзлеріңнен үбіп, сенің қадірия. Приказ удалить, наш командир! Наш командир, фазл! Туз, Фазылжан, туз! Туз. Товарищ младший лейтенант, приказ штаба выполнен. Шәптір, ұнтыр офицер лектірдік, ә? Туз, Фазылжан, туз, қазір қойдыр жетеміз. Түзем Фатиха бай. Біздің бітелі жырлап, Берлинға кіресіміз бар. Ките қозылар, ките қозылар, ките қозылар, даны бар. Әметтілер егітіні қой. Біз қойса ол яғындалы? Мұнан ярты километр шамасы верхняя змейка. Шулауының зиратына үлтіп жерлер біз фазылына. Истеме де істе қалырлық. Фатихаға, сен фазылының туған елін, фамилиясын білмейсің бі? Фазылжан Исламов. 1920 жылғы. Малайғына идәлі, малайғына! Шынылен ішлетеміз. Әлі, пасыл кеттіріп үйіне жібереміз ме? Шулай тәрбіз. Блиндажда гармоны қалды. Ансын ішлетеміз. Анысы білән әлі бізнің Берлинға жырлап кіресіміз ба. Фазылжан шулай қиялланайды. Хуш. Хуш, Фазылжан. Қызғаныш, салютта беріп болмай. Убью! Дұрыстан, Алексей! Бізге тілі алып қайтынша ярамай! Масютта ярамай, Бугаев. Штаб бізден тіл күте. Смотри!
Смотри, сволочь! Смотри! Из-за тебя молодого парня хоронят! Смотри! Смотри! Oturmayın beni! Ben kupuna, ben borsataydım! Oturmayın! 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 Osmanov! Karimov! Senin tanışamın kay? Kime tanış Ali? Nişik nemis arayağına koşup çıktın? Koyşan! Oturmayın! Karimov! Benim iki balam var, seninki kımıklar! Anayım garip, urun üstünde yatar! Sen benim sorağını işitesin mi? İştem! Koyşan koşup çıktın nemis İki balam yanına? var, seninki kımık Karimov! Urun üstünde anayım garip yatar! Откуда у тебя немецкая форма? Откуда? Kışlap girdiler! Onlar beni tele alıp gitti! Teletim alıp gitti! Beni orada aşağı yarım! Karimov! Ey talalarga! Ey! Oturmasınlar! Sen bir şağır merhametli bulurga de şağır kese oturuşu bul al be Karimov! Şağır uş alışı bulala Osman. Halk işi, il işi. Şuna göre şağırlarını rencetirge, öterirge yaramay. Min bit sizde oturmadım. Siz bittiysen. Sen öterirge ülgürmegine kaldı. Seni oturun getiredi. Şıkkın Ali. Kolağına kıskarak bulup çıktı. Перелей! Продай хабардар мısın? Яңа тел алып кайту үшін түнні күтәргә кирәк. Аннарысын бір барған урынга екі тапқыр бармыйлар. Osmanov. Әйт әле, Osmanov. Менә бу кыяфәтеңдә әниең күрсә, нәрсә дип әйтер иде икән, ә? Bilmem, Fatih Valiş, bilmem. Беләсе. Bilmem. Мин дә беләм. Ватан алдында, анаң алдында синең тамчы да уятың калмаган. Кызганыч бер мескинсин, Осман. Kızgınış bulgaç kızgın. Fatih Valiş, kızgın. Jiber beni. Ortadan atkan mınarsın. Dişedim ögürmün, demese kıtılırmın. Şans ver. Сиңа шанс. Сенің бит кетіп құтылар жерің де yok. Var. Табам, бар. Yok andı жерің seni. Өзі біздің солдатларыны атып, немецлар яғына қашқан сатлықларға бір қойдада құтылу yok. Бугаев, штабқа алып қайтып тапшырамыз өзен. Взять! Fatih Valiş. Tel itip түгел. Hərbi jinayətçi bulara. Diləsən işletsinler. Bilən mi? Sen de bilesin. Anda nişik sırav alğanlar. Şağır gebesi! Dünkü jilde күзгі яңғыр Сибәли де Сибәли. Yanımдағы иптәшкіне миңа бір ни сөйләме. Hep yaş iптәшне күмәбез. Bir kim bir ni сөйләми. Күзгі түндә яңғыр гына Сибәли де Сибәли.
Fatih'nin so'nggi kitobi qayerdasan? Men ham qishmi? Sen ondan so'ng chiqqan kitobi yo'q bitalani. Yozg'i tundasi. Balkim shiğib jetar. Men ham qish. Mene bitu. Mene bunda. Narsaga o'singga Kofiya opa. Kechagina Hakim Selimjonov radiodan Fatih Kerimning she'rlarini o'qidi. O'qib da qo'yayindi. Ondaning Isra Shinilim degan she'ri bor edi. Onlarisiň yetim qolgan bolalar haqına birgina nemisiga qizg'anmay yashag'im deganida bor edi. Tog'in menga ko'ngil qishim degan she'ri yozdi. Ay maturda aytib yozgan. Mana shuni o'z ko'zlarim bilan ko'rib o'qiysim keladi. Kofiya opa. Eydi. O'qayli tog'im bir. Tinglayman. Ko'ngil qushim menga xat yozganda ko'zini yumib uyg'otoladi. Olsa yuzlaringdan yugurib tushgan sog'ish yashi xatqa to'g'adi. Qo'y shang'ina shovli yoz jetarda, qirqozlari qaytir kunlarga. Qo'y shang'ina qaytib siganimning qo'ynar yashli ko'zi lubarga. Ey yozasın. Sağındım bağrım seni. Kafiye uşak, yaz beyremi bilen üzünü. Kafiye uşak. Vay kızlar, boşum. Yok. Tiyatroda beyram ettiniz mi? Kutladılar indi, jiyap kutladılar. Jiyan kart kırı da mınılı parçıklar. Biraz gına şeylep dolduk. Şeygiz büyük koylar bulundu şu. Bit olması o soğanı rıkmayın kızlar. Ey kızlar! Aşıp gideyim mi gene? Salıp taptım mı gene? O yaşıp gitmekçi bulasın bakın Uruşka. Hadi. Kimni salıp taptamakçı? Canım, kimni salıp taptıysın bilsen mi? Hele, medistra bulup frontga gideyim mi gene? Mahinur ne söylüyorsun gündesi? Bakın Uruşka. Sen kurslar ötkençi, soğuşta biter Allah versin. Metmey bit. Mine şu soğuşuna. Mine şulay salıp taptıysam kire benim. Metmey bit ana soğuşuna. Yılama Mahinur. Sahır bul Mahinur. Metmey. Duydum bu ferişteler. Arasında yaşa. Günah. Şatırlık kaşı da yok bir de. Aşıp gidip de bulmay. Soğuk. Top kınada bitirip bulmay. Kızlar. Yılama Mahinur. Yılama. Buldu Mahinur. Kızlar. Mahinur. Bitti. Yılım. Yege düşümünü. Bir. Canlı sevgili. Bağlı kadim düşlerine. Gül kadim düşlerine. Bala. Gölge konak. Girersen düşlerine kızlar. Buldurdun Mahinur. Kızlar. Konur kuygan idim. Toşuk yotam iken. Hadi para kuyam. Kirasin kısımda. Kirasini var mı? Var, özüm saldım, var. Nerede pişireriz? Soğan sumsası deyip de sileştik. Merenge tekesi deyip de onun bütün birey de yok indi. Belki kotlamakla pişiririz de. Yaray. Şulay veririz. Mahinur. Resimimi nerse yettim. Nerede? Fatih Kerim'nin şiirlerin Stalin premiyesine koyalar iken. Git anna. Yapıkayım indi bile. Yazışlar birliğinde iki toprak geçirgenler. Bütünüsünün de fikri onaylı. Stalin. Tutar şey bilemeyken yol. Ul bit o'zi o'qiydi. Fatih abinin Rusça kitapları yok bit o. Tercüme ülkeler değildi. Moskva yazışları. Kavuyağa bir noktarışıp yürüyüldü. Kareli, kavuyağı diyenler. Kızıktaydı bu kavuyağı. Bir gün bizden
типографияға келіп кірді бұл. Үйшіліп тұрған құрсағын түйін қойыш біле буған біздің наборщицы Хабиля. Ой, қауябый! Диллерің өзіңе бигірекілерге келішіп тұрады. Бұна қаршы қауябый. Ой, Зülхабира, нешке жүрме бигірек сақсыз қағыласың битті. Әтігінің нешке жүрі қадарды. Қауябый тұрында сөйлешейді. Kızlar, komurum özür. Yorma. Kadriye, kızlar koydasın. Kızlar, почтаға жібердім. Өзімнің atgıllarim var idi. 2 bayramni bir etib alayım dedim. Kadriye, bayramның ikincisi нәрсе? Kişi, Fatiha'mdan xat aldım. Neler yaza, neler var frontta. Mine ol xat kızlar. Qaysı kızı koy? Mahин durun kızın. Ular diske. Чувствую, столдым с расстановкой дегендей. Кім айткен аланы? Kim айтса da ikendir. Benim turda ikenim de o kızlar. Oturaydı. Sürekli Kadriyem, Bağrım, koynar front selamı sana. Kıyal bilen Irak'tan gözlerinle ubem. Yazadasın indi. Sizleri elle koylarga ötüp kire. Oku. Leyla, Adam, min olarına şul kadar sağınan. Sen olarına benim işinde yarat. Benim işinde up indi. Okudun mısın kızlarga? Uptun mısın Fatih koşkança? Uptum indi. Uptum. Aunata uptum. Oku. Özüm isen söyle. Haman da katı soğuşlar içinde yürüyüm. Benim soğuşta başımdan neler kişiriğimni eskat oydargına bütün işgalliği bilen onlar. Çünkü o benim hünerinin nerseden turuğun bile. Bugün özüne kişkinerek bir pasılkı jiberdim. Poçtadan sıraşıptır. Vakitinde ol alsam bir kuanır idim. Haber itersin. Şu günlerde Kızıl Tatarstan'a uyasında diyen şiir jiberdim. Kitaplar çıkın halde. Hazırga artık yazar sözüm yok. Piyensiz, көңілсіз bu faşistler jiri. Xat yaz, kütüm. Gözlerinden öpüp. Fatiha. 13 fevral 1945 yıl. Kızlar, bulay bulgaç. Biznikiler düşman yerinde bulup çıkabit. Mahinur, sen bir de radyo tınlamışsın bu gay. Bizdekiler elle koyşan onda bitildi. Bizden jinu, Allah'a buyursa jinu. Oğuzuna boldamay kofiye. Kadriye, eyteli. Fatiha boy, xatların gel. Gözlerinden übem deyip bitire. Normalny übüşüden de tatlırak miken neysin o? Fatih. O şınnap da. Bik yiş kızlarından öbe. Yeli. Көңіл işigіңні биклеп, бишетлеп қойым әлі. Меннен башқаға ашылмасын деп әйтірге яратау. Әміне шу. Хатларға көшті. Oy. Күнші икен Fatih. Şahir olma Xinur. Şahir. Мен де аңа. Февральның нәқ 13-інде хат yazған едім. Ол да алғандыр енді. Мен де аңа. Көзлеріңнен өбіп деп қойдым. Қоралы, қызлар бек сыңорды. Әнием, Қоралы әнием. Апа. Oy. Кішкенерек кіне деген посылкасы шушындай болғаш, зұррағы нешедірек болайын даны? Зұррағын әлі алған yok қызлар. Әне ошындайды. Ажалым келегіз бар. Қораны нешеклік бір кеткенлер еді. Әкес келе балырсыз енді. Кесіп әрәмителер дейм мұндай да бұрын. Мына шолай сүтеміз да суырып алабыз. Нешек? Ошағызны. Ошынды. Аннан қамырға тұтыныр ма? Әйдәңіз.
Фатих қайтты. Әти қойтқан, әти қойтқан. Әти қайтқан, ура! Йыламағыз! Мене ул мине Фатихам. Аның күзләрен сугыш үтте. Сөйлер сүзләр бик булган. Иренмичә сөйләсәң. Озын сүзнең кыскасы шул, күп яшәргә теләсәң, үлем турында уйлама. Илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була.